سرۆکێنووی ئەمریکای دۆناڵد ترامپ گوت جی بۆ ئەڤلەهیانەتەوەی پێدیڤیامە بی گرۆنلاندێرە هەیە. ئەمریکا ئەنشانە ئازاد پێدیڤیا بیوێ هەیە. ئەمێژ دەنیمارکای بیگرن. گەر دەنیمارکە پیرسگرەکان چێ بیکن. ئەمێ بارێکی گیران دەینن سەروی وێلاتی. بیبیهیستینە وانگۆتینان تێنە میرۆڤ دیکارە بیبێژە. دینێکشی کەفەسێ بازدا. پیرسەوە گەر ترامپ بیشوازە گرۆنلاندە بیدارێ زۆرێژی دەنیمارکای بیگیرە. گەلۆ دە لەشکەرن ئەمریکی دیوێت دینبوونە دە بیویرە بیبن. نیها لی هەموو ئەڤڕۆپا و کەنەدای میرۆڤ جی بیهیستینە گۆتینن ترامپ دترسن و هەموو جی نفیران لێ دیکن. وسا دخسویەک و جەر ترامپ رفتارن سوێ بیدۆمینە و جی هەف جوودە بیسوازە کەناڵە پانەمایە بیزۆرە وەگەرینە و بی ئەلیکاریا هێزە لەشکەری گرۆنلاندێ بی ئەمریکای وەگیرێ بیدە و بی زەکستە لیسەر دەولەتێدین کەنەدای بی گێ بەشێکشی ئەمریکایە و دەمە احتیمال ئێکو بەلاک بێسەرەوی. این ئەگەر جی بەرخەیالن ترامپ ارتش پشتگیری نده وکیرنه ولات و گوه نده فرمانن ترامپ بلکی چین و درفت زیرین بیکاربینه و ایرشی تایوانی بگه. Egger and Megger Gellikin. Well, we need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. You have approximately 45,000 people there. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. You look at, you don't even need binoculars. You look outside, you have China ships all over the place. You have Russian ships all over the place. We're not letting that happen. We're not letting it happen. And if Denmark wants to get to a conclusion, but nobody knows if they even have any right, title, or interest. The people are going to probably vote for independence or to come into the United States. But if they did do that, then I would tariff Denmark at a very high level. Have you asked your staff to draw plans for